A kako izgleda kada oklagijama promenimo namenu, pa ih ne koristimo za testo, već za celulit? Sledi priča o maderoterapiji. Maderoterapija, u prevodu terapija drvetom, je popularna anticelulit masaža. Vodi poreklo iz Kolumbije. Ona je bila stara hiljadama godina i tek krajem 90-ih su uspeli da je Kolumbijci, da kažemo, dokuče do kraja, dakle da dobiju kompletne oblike koji su, da kažemo, idealni za primjenu masaže i kao takva se i dan danas primenjuje kao maderoterapija. Koristi se kao vid masaže, jedan od trenutno popularnijih i boljih vidova masaže, s obzirom da ima mnogo veće efekte nego klasične masaže, jer praktično više tehnika u jednoj se primenjuje tokom maderoterapije, zato je bolje od masaže. Pitanje koje se nameće je da li je masaža oklagijama bolna i koliko je tretmana neophodno da bi se primetio efekat iste. Maderoterapija nije samo anticelulit terapija, kao što sam malo pre rekao, ona ima više primjena i više efekata u njenoj primjeni. Oblikovanje tela, izbacivanje toksina, viška vode, nema oticanja nogu, rešava oticanje nogu, tonus mišića, kože, sve neke stvari koje ona radi, kažemo, čisti mrtve ćelije iz kože i potkožnog tkiva. Dakle, zavisnosti šta klijent želi, ali u principu najviše žele oblikovanje tela i anticelulit. I tu zavisi, opet kažemo, od celulita i od onoga šta osoba želi da postigne. Ukoliko želi da skroz skine celulit, potrebno naravno više serija. Jedna serija je, odnosno jedan tretman između dva ciklusa se radi uglavnom. Prvi dan posle ciklusa se kreće, završava se, znači, predciklus, može da se radi oko 15 u seriji. Potrebno je 1 do 2 serije da se vide, da kažemo, oko ozbiljne rezultate, ozbiljne promjene na nogama, smanjeni obim, manje celulita, znatno manje celulita. Postoje neke osobe gde ne može da se radi maderoterapija, to su hipersenzibilne osobe i osobe sa određenim, da kažemo, oboljenjima kože ili problemima sa kožom, gde ne možemo, ili venama proširenim. Ne kod svih, znači tamo gde je baš izraženo, da, kod ne kod svih, kod nikom ima onako blago izražene, da kažemo, to proširenje vena, kod njih može da se radi maderoterapija. Maderoterapija, po rečima našeg sagovornika, jeste efikasna, ali naravno, uz ovaj tretman treba voditi računa i o ishrani i o fizičkoj aktivnosti. Mi masažom, odnosno u ovom slučaju primjenom maderoterapije, koja je znatno efektivnija od masaže, utičemo na naš limfni sistem, na naš krvni sistem, kompletno na naš organizam u lokalnom delovanju, recimo ukoliko radimo noge, da on promeni, da više ne proizvodi celulit, odnosno masne naslije. Da bi mi njemu pomogli u tome, jako je bitna ishrana i kretanje. U vidu ishrane naravno preporučuje se, dakle, kašika, preporučuje se kuvana hrana, tečna hrana, lagana hrana, salati, industrijska hrana se nikako ne preporučuje, puno aditiva, brza hrana, alkohol, gazirano, šećeri, to sve bi trebalo da se izbaci ukoliko želimo da očistimo organizam. A od kretanja ne preporučujemo jake treninge, zato što je celulit opšte poznato, mada žene većinom to znaju, ukoliko jako trenirate, onda se celulit vezuje za mišiće. I onda kad se vezuje za mišiće, onda ga opet malo teže ukloniti. I onda bi bilo preporučljivo da se rade lagani trenizi, džoging, trčanje, vežbe istezanja, joga, vežbe zagrevanja, vežbe u vodi. Znači, nikako jaki trenizi, već, da kažemo, onako dugački lagani trenizi, recimo maratonski neki trenizi, tako reći.